барои дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар тадбирҳои гулкориву кабудизоркунӣ идома дошта, шуруъ аз даромадгоҳи шаҳр то хиёбонҳои марказиву кӯчаҳои канорӣ шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ ба роҳ монда шудааст. дар шаҳри Бухтар 4 боғу гулгаштҳои асосӣ, 5 қитъаи кабудизоркунӣ мавҷуданд ва ҳамасола то 1 миллиону 900 ҳазор дона гулу буттаҳои ороишӣ барои зебо намудани шаҳр дар 3 мавсими фасли сол шинонида мешавад. тавре ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд, имрӯзҳо кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳрӣ ба таври дастаҷамъона навъҳои гуногуни гулу буттаҳоро парвариш намуда дар шафати роҳҳо, кӯчаву хиёбон ва марказҳои фарҳангиву фароғатӣ мешинонанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо. оғози баҳор ба зиндагии таровати нав ба дилҳо умеди тоза эҳдо кард. табиат аз пайки наврӯзи ҷаҳонафрӯз шукӯҳу ҷалоли бештар пайдо намуд ва дар ҳамаи ҷо шукуфоӣ бахшид. дар ин рӯзҳо махсусан шаҳри Бухтар чатри мунакису назарабое аз мавҷи шукуфтаву гулу растаниҳои баҳорӣ дорад, ки пайке аз ҷашни қадимаю гиромии мо Наврӯз меорад. ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Бухтар дар тамоми кӯчаҳо гулшинонӣ, сабзу хӯрамгардонӣ бо маром идома дорад. инчунин дар тамоми ташкилоту идораҳои шаҳр ва муассисаҳои таълимии шаҳри Бухтар чорабиниҳои наврӯзӣ гузашта истодааст, ки ин аз бузургдошти ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, ки дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст, шаҳодат медиҳад. вақте ки дар кӯчаҳои шаҳри Бухтар гузар мекунӣ, мебинӣ ки гулҳои рангоранг шукуфта истодааст. ин ба кас рӯҳу илҳоми дигар мебахшад. дар воқеъ тавре ки мушоҳида мегардад, имрӯзҳо дар ҳама кӯчаву хиёбонҳо ва марказҳои истироҳативу боғҳои фарҳангии шаҳри Бухтар маъракаи шинонидани гулҳои ороишӣ ҷараён дорад. дар қатори кормандони касбу кори гуногун, аҳли кормандони боғи марказии ба номи Раҳмон Мурчаеви шаҳри Бухтар қисмати зиёди роҳраву кӯчаҳои боғро аллакай сарсабзу гулпӯш намуда, шинонидани гулҳои ороиширо дар заминҳои боқимондаи боғ идома дода истоданд. 6000 адад ҳозир бо ҳамроҳи коргаро шинонда истодаем. дарахтои мавсимӣ ки дар обу ҳавои шаҳри мо тобовар аст, ба адати 50000 дарахтои ҳамешасабз шунонда шуд. боғи Раҳмон Мурчаеви шаҳри Бухтар омода аст ки меҳмононро пешвоз гирифта ва онҳо хуб истироҳат кунанд. кормандони корхонаи фаръии давлатии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунӣ гулу буттаҳои ороиширо бо истифода аз усулҳои муосири сабзкорӣ шинонидаю ороиш доданд, ки ин марказҳои истироҳатии шаҳри Бухтарро зеби дигар бахшиданд. аз рӯи маълумот то ба имрӯз зиёда аз 1 миллиону 800 ҳазор бех гулу буттаҳои ороишӣ дар шаҳри Бухтар аллакай парвариш гардида, дар рӯзҳои минбаъда шумораи гулҳои шинонидашуда афзоиш хоҳад ёфт. коргарони боғбинёди шаҳри Бухтар дар ҳама кӯчаву хиёбонҳо, майдону гулгаштҳо маъракаи шинондани гулу гулбуттаҳоро идома дода истоданд. мана чӣ хеле дида истодаед, дар майдони 70-солагии водии Вахш гулҳои ана тагес, виола бо дигар гулҳоро шинода истоданд ва мо кӯшиш мекунем, ки то фаро расидани ҷашни наврӯзи аҷам ҳамаи кӯчаҳору майдону гулгаштҳоро пур аз гул кунем. мо умедвор ҳастем, ки мардуми шаҳри Бухтар аз гулҳои шинодаи мо баҳравар шуда як ҳаловати идона ба худ мебинанд. мо гулро мешинонем, вақти шинонданда асабомон ором мешавад. вақти гулшукуфоӣ шуда мебинем, асабомон ором мешавад. роҳати меҳнатамонро мебинем, ободони шаҳрро мебинем, гулое ки мо шинондагиро мебинем, роҳат мекунем, ки мо кор кардагимона мардум ҳаловат мебарад. солҳои пешин шаҳри Бухтарро медидем гулшукуфоӣ набуд, мана солҳои охиронда ҳозир мебинем ҳама ҷо гулшукуфоӣ, гулшинониа, зебогардонӣ, ободкунонии шаҳрро мебинем, бисёр хурсанд мешем. гулу гулкорӣ, сарсабзиву шукуфоии ҳар гӯшаи маркази вилояти Хатлон бозгӯи онанд, ки дар ин самт мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда маркази вилоятро ба гулзор табдил доданд. суманак ҳамчун рамзи фасли баҳор ва намуду нишони ҳаёт ва маданияти рӯзгордории тоҷикона аст. аз ҳамин рӯ бо пешниҳоди шаҳрдорӣ дар даромадгоҳи майдони 70-солагии шаҳри Бухтар, ки макони аслии сайру гашти сокинон маҳсуб меёбад, арчаи суманаки ҳафтқабата бо баландии 8.7 метр ва 5 метр паҳноӣ гузошта шудааст. бояд гуфт, ки наврӯз аз қабили идҳоест, ки мардумро ба ободонию бунёдкорӣ, зебоишиносию сурур ва ваҳдату якпорчагӣ ҳидоят менамояд. аз ин рӯ наврӯз барои мардуми тоҷик тай
این همه سالها جشن دوست داشتنی باقی مانده است و عنعنه‌های آن را همگان تا کنون پاس می‌دارند. گزارش خورشید عبدالعلیم فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳри турсунзода низ корҳои созандагиву ободонӣ ва сарсабзу хуррамгардонии кӯчаву хиёбонҳо муташаккилона ҷараён доранд. дар маркази ин шаҳр шиёру овезаҳо, сутунпояи рамзи баҳор сумалак ва равшанидиҳандаҳои рангоранг насб карда мешаванд. ҳамин тавр аз тарафи сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот дар ҳамаи мавзеъҳои гуногун корҳои кабудизоркунӣ ва хуррамгардонии хуб баромонда шудааст. ҳамкоронамон хуршед ҳалимов ва тоир сулаймонов дар ҳамин бора гузориш медиҳанд. сокинони шаҳри турсунзода бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ омодагӣ мебинанд. тамоми кӯчаву хиёбонҳои ин шаҳри саноатӣ ба таври идона оро дода мешавад. симои шаҳру гулгаштҳои шукуфон ва шиору овезаҳои ҷашнӣ боз ҳам зебу зиннати хоса мебахшад. макони баргузории чорабинии фарҳангӣ ки наврӯзгоҳ интихоб гаштааст ба куллӣ аз таъмири мукаммал бароварда шуда ба таври идона ороиш дода мешавад. дар ин самт саҳми кормандони муассисаи манзилии коммуналӣ ва хоҷагидорӣ ва муассисаи ободонии шаҳр назаррас арзёбӣ мегардад. کارمندان شعبه منزل کامونالی خواجه‌گداری نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر ترسنزاده از صبح صادق تا بیگاه روزی برای آباد زیبا گرداندن مرکز خود شهر و تامین حالت‌های سانیتری گیگینی و اکولوژی صدقاً کار و فعالیت نموده. برای آبادانی، برای کارهای کبودزاری، شناندن گل بوته‌ها یعنی گل‌های موسمی، گل‌های دائمی برای پیشوازگیری جشن نوروز عجم تمامی قوای کاری خود پر را سفربر کرده شده است. таҷлил бо шукӯҳи дастаҷамъонаи наврӯз ҳамаи моро ба он ҳидоят месозад ки ба хотири боз ҳам ободу зебо гардондани ҳар як гӯшаи ватани биштосоямон, нерӯманду пешрафта сохтани давлати соҳибистиқлоламон ва аз имрӯза беҳтару осудатар намудани зиндагии мардуми шарифи кишвари маҳбубамон ҳарчи бештар заҳмат кашем ва сарҷаму муттаҳид бошем. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашнҳои миллии мамлакат тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳот, маҳалҳои аҳолинишини шаҳри турсунзода низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамъона босурат идома дорад. омадани фасли баҳор тайёрии мо барои ободонӣ, домо, маҳалла ва қимичор ба домои баландошиёна оғоз кардем кора. ҳамагӣ мо дар ҳамин омадани баҳор ҳозир як 200 арча шинондем. 1000 қаламча гулҳои садбарг. доморо тоза мекунем, ҷӯйборҳоро тоза мекунем. сокинон бо азми қавӣ барои сабзу хуррамгардонии тамоми кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои шаҳр дар назди худ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. махсусан дар гулгаштҳои даврашаҳр тибқи нақшаҳои миллӣ гулҳои рангоранг парвариш карда мешавад ки баъди шукуфтани онҳо манзараҳои ҷолибу зеборо ба миён меорад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода дар якҷоягӣ бо соҳибкорони бонангу номус мақсад доранд ҷиҳати беҳтар кардани хизматрасонии соҳаи иҷтимоӣ минбаъд низ корҳои созандагию бунёдкориро идома диҳанд. дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ тантанаҳои наврӯзӣ бо шаҳомати ба худхос оғоз ёфтанд. танини ҷашнӣ дар ин гӯшаи беҳиштосои диёрамон бо ҷалби тамоми қишрҳои ҷамъият сурат мегирад ва накӯтарин рукунҳои таҷлили наврӯзи байналмилалиро сокинони сарбаланди вилоят ба сомон мерасонанд. хусият худоёрбекзода дар ҳамин хусус шарҳи бештар дорад. дар шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чорабиниҳои идонаи наврӯзӣ давом доранд. наврӯз қалбҳои саршор аз шодиву тараб, чеҳраҳои кушоди пирубарном, табассуми ширини кӯдакон ва дилҳои холӣ аз кудурату саршор аз муҳаббат аст. хурду бузург пирубарно омади наврӯзро бесаброна интизор ҳастанд, зеро ин ид барои ҳар як фард накҳату таровату зебогиро эҳдо дорад. наврӯз на танҳо ҷашни арҷманди инсонҳо, балки бедории табиат, айёми хубест барои ваҳшу тайр, олами сағиру кабири табиат. мардуми тоҷик ба ҷашни наврӯз самимият ва эҳтироми хосаро доранд, зеро он мероси ниёгон, далолат аз фарҳангу рӯзгори пешдодиён мебошад. хандида гули баҳор дар кишвари мо, чун булбулакон кушод болу пари мо, хуш омада
گلگونی بهار بر سری بام و دری ما. باید گفت که جشن نوروز تا درجه در عمق دل تاجیکان کیهستان ریشه دارد و تا درجه قدیمه و کهن تاریخ است که تبریکات به خود خاص را دارد. شاگون بهار مبارک. معنای شاگون یعنی مبارکتی بهار، مژده بهار، سفیدی بهار و صفای بهار است. معنای شاگون فال نیک، نیت نیک و مژده نیک بهار می باشد. در شهر و نواحی ولایت مختار کیهستان و بدخشان تا دهات دوردستترین ساکنان به قدم‌های خجستفول نوروز آمادگی کامل دارند و نوروز را با چاره‌بینی‌های فرهنگی و معرفتی، ورزشی، پخت و پز طعام‌های ملی، نمایش هنرهای مردمی، شعرخوانی و بیت برک و همزمان با زحمت‌های بحر پیشرفت و شکوفایی وطن روانه گردیده پیشواز می‌گیرند. نوروز به سان رشته پیوند کننده نسل‌ها میباشد و بشارت از گذشته رنگین و پرتراوت گذشتگان ما است. خوش آمدید به وسم نوروزی ما، اقبال و بلند بخت و فیروزی ما. از دیدنتان شاد و غزلخوان هستیم، در روز خجسته پر از روزی ما. شاگون بهار مبارک گفته همگان همدیگر را با آمد باز یک بهار خجستفول وطن، بهار آبادی و سازندگی تهنیت میگویند و در اصل نیز ثنا باد به نوروز و بهار نوروز آور که به دلها سرور، به دیده ها نور میبخشد. چاره‌بینی‌های نوروزی نواحی بدخشان بس و دلانگیز و دلنشین هستند، زیرا مردم بدخشان مخصوصاً ساکنان شغنان و روشان و اشکاشیم توانستند آیین‌های همواره ارزشمند آن را به نسل‌های امروزه با پاکی و تازگی باقی گذارند. این جشن اجدادی امروز در زیر حمایه سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان قرار دارد و دوران صاحب استقلالی وطن امکانیت فراهم آورد که نوروز اجدادان ما برای جهان با آیین‌های بزرگ خود معرفی بگردد. عالم همه خندان شد، نوروز مبارک باد، زیبایی دوچندان شد، نوروز مبارک باد، یار بر یار آمد، نوروز مبارک باد، تنهایی گریزان شد، نوروز مبارک باد. سرایوسط خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به خاطر تجلیل از عید نوروز میان جزء و تام‌ها چاره‌بینی ورزشی را برگزار کرد. گزارش همکارانمان در این خصوص. بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز در ورزشگاه مشق تعلیمی ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه مسابقه شخصی دستوی سرریاست از نمود بانکشی بین دسته‌های جزء و تام‌های خدمات دولتی آتش‌نشانی گارنیزون دوشنبه برگزار گردید. مسابقه را مسئولین سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی افتتاح نموده به همه ورزشگران کامیابی‌های نظررسی ورزشی را تمنا نمود. ذکر گردید که تدبیر مذکور با مقصد ترغیب حیات سالم، معین نمودن ورزشگران بالایقت برای دسته منتخب سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جهت اشتراک در مسابقه‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و اینچنین تجلیل عید نوروز میباشد. باید قید کرد که در مسابقه زیاده از 17 دسته اشتراک نموده در دو گروه بین خود قوه آزمایی نمودند. هدف از برگزاری مسابقه بهتر نمودن سلامتی، دوستی، رفاقت بین کارمندان و معین نمودن بهترین ها برای اشتراک در مسابقه وزارت کارهای داخلی. ما از با دستگیری رهبریت وزارت کارهای داخلی و با دستگیری رهبریت سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی سالی روان یک چند چاره‌بینی ها با نقشه گرفته شده است که از جانب سرریاست گزارده می شود. قابل به ذکر است که هر یک دسته ورزشگران قبلا به این مسابقه جشنی تیاری جدی دیده بودند. سبقتگران دلیر و ابتاب یافته در نزد مخلصان و تماشابینان قوه و بازوی خود را نشان داده برای به دست آوردن غالبیت سعی و کوشش کردند. همین بود که مسابقه خیلی جالب جریان گرفت.
бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид. манзури шумо. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.